umuntu usanzwe nibura yumva indirimbo miliyoni 2 mu buzima bwe bwose. Izi ni indirimbo z'abahanzi baturutse impande zose z'isi mu njyana zose zabayeho n'iziriho ubu ngubu: Afrobeat, Hip Hop, Pop, R&B, Jazz, Electronic n'izindi nyinshi tutazi. Wise wumva miliyoni 2 ari nkeya bitewe n'ukuntu ukunda kumva umuziki, cyangwa wumvise ari nyinshi we ntukunda umuziki cyane. Wari uzi ko se ushatse kumva indirimbo zose ziri ku isi ugatangira nonaha byagusaba imyaka irenga 600 kugira ngo uzirangije zose? Uruganda rw'umuziki ruri mu nganda zibamo amafaranga menshi cyane, gusa bamwe barukereramo abandi bakarukeneramo. Gusa inyuma y'abo bose bakora umuziki bikanga, ntibibuza ko abandi bawukuramo agatubutse bagatunga iby'agaciro ikiremwa muntu cyose cyifuza gutunga. Benshi muri aba bahanzi si abahanga mu muziki gusa, ahubwo ni abacuruzi b'inararibonye, ndetse bafite ubwami bw'ubukungu bubatse tutabona ku mateleviziyo ndetse no kuri social media. Muri iki kiganiro tugiye kureba abahanzikazi n'abahanzi 10 batunze agatubutse kurusha abandi muri Afurika. Niba ari ubwa mbere wisanze hano, kora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu. Guhaye ikaze. Umuhanzi uri ku mwanya wa 10 ni Timaya. Timaya amazina ye nyakuri ni Inetimi Alfred Odon. Ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, akaba n'uwashinze DM Records yo muri Nigeria. Afite ubutunzi bubarirwa kuri miliyoni 11.4 z'amadolari y'Amerika. Azwi cyane mu njyana ya Afrobeat, dancehall ndetse na soca. Yavukiye mu buzima busanzwe mu mujyi wa Port Harcourt. Yamenyekanye kubera umuziki ari nawo nkomoko y'ubutunzi yubatse. Timaya yabaye icyamamare muri Nigeria kubera indirimbo ye Dem Mama yasohotse mu mwaka wa 2005. Iyi ndirimbo ishingiye ku byabaye ku bwicanyi bwabereye i Odi. Afite albumu zakunzwe nka True Story, The Rebirth, Epiphany na Gladiator yasohotse muri 2024. Afite indirimbo zakunzwe nka Plantain Boy, Bam Bam Remix na Sweeters, zikaba zaramuhesheje ibihembo 4 bya Headies Awards, 2 bya Afrima Awards n'ibindi byinshi. Yagiranye amasezerano n'ibigo bikomeye nka MTN, Globacom na Hennessy, byamwongereye amafaranga n'izina rikomeye mu myidagaduro ya Afurika. Abinyujije muri DM Records, Timaya yazamuye impano z'abahanzi nka Pato Ranking hamwe na King Perry. Ubu afatwa nk'umwe mu bagize uruhare rukomeye mu guhindura no guteza imbere Afrobeat ndetse n'umuziki wa Nigeria muri rusange. Umuhanzi wa 9 ni Don Jazzy. Don Jazzy amazina ye nyakuri ni Michael Collins Ajale. Ni umucuruzi akaba n'umuproducer w'indirimbo ukomeye muri Nigeria. Afite ubutunzi bubarirwa muri miliyoni 12.5 z'amadolari nk'uko bitangazwa na Forbes. Avanga injyana ya Afrobeat, Afropop, Hip Hop n'izindi. Yinjiye mu muziki mu ntangiriro z'umwaka wa 2000. Ashingamo Hits Records afatanyije na D'banj. Mu mwaka wa 2012 yashinze Marvin Records. Iyi ikaba inzu ifasha abahanzi mu muziki, ikaba iri no mu zikomeye muri Afurika. Don Jazzy yakoranye indirimbo n'abahanzi mpuzamahanga batandukanye, harimo no kuba yaragize uruhare mu gukora albumu ya Kanye West na Jay-Z yitwa Watch the Throne. Mu mwaka wa 2023 Marvin Records yashoye ibihumbi 225 by'amadolari mu gukora no gukwirakwiza indirimbo z'abahanzi 5 bashya. Ibi ngibi bikaba byarahamije ko ashyigikira impano z'abahanzi bakiri bashya. Mu mwaka wa 2017 yatangije umushinga yise Flowbyte, serivisi ya wifi itangwa ku buntu ikorera mu bice bitandukanye bya Lagos, harimo amaresitora, amataxi n'amamodoka rusange ndetse n'ahandi henshi. Umuhanzi uri ku mwanya wa 8 ni Casper Nyovest. Casper Nyovest ni umuraperi ukomeye muri Afurika y'Epfo, akaba ari umucuruzi w'inararibonye ufite ubutunzi bubarirwa kuri miliyoni 15 z'amadolari. Ubuhanzi bwe buhuza injyana ya Hip Hop, Kwaito, Afropop n'umuziki w'amapiano wo muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka wa 2014 yashinze Family Tree Records, inzu ye y'umuziki, kandi asohora albumu ye ya mbere yitwa Chalafelo mu 2014. Iyi albumu yamuhesheje izina rikomeye mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ubwamamare bwa Casper Nyovest bwamuhesheje amasezerano akomeye yo kwamamaza ibigo bikomeye nka Cylock Vodka, AG Mobile, Coca-Cola, Nike South Africa na Shoprite. Ibi byose bikaba byaramuhesheje amafaranga menshi ndetse n'icyubahiro mu ruganda rw'imyidagaduro muri Afurika. Mu mwaka wa 2017 yinjiye mu isi y'imideri, ashinga Ska Ba Hemisa Capsule Collection, ikaba ari na brand ikunzwe cyane. Sarkodie niwe muhanzi uri ku mwanya wa 7. Amazina ye nyakuri ni Michael Owusu Ado. Ni umuraperi w'umucuruzi ukomoka muri Ghana. Azwi cyane muri Afurika no ku isi yose. Afite ubutunzi bubarirwa kuri miliyoni 20 z'amadolari.
azwi cyane ku buryo bwihariye aririmbamo amagambo menshi mu gihe gito mu butumwa burimo ubwenge bwinshi cyane. Yakoranye n'abahanzi bakomeye cyane nka Akon, Burna Boy, Mr Eazi ndetse na Black Sherif. Yabaye icyamamare bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2009 ubwo yasohoraga alubumu ye ya mbere yise Make. Iyi alubumu yakurikiwe n'izo yasohoye nyuma nka Rapaholic yo muri 2012 na Psychology yo muri 2014. Zose zamuhesheje izina rikomeye mu muziki wa hip hop muri Afurika ndetse no ku isi yose. Alubumu ye yo mu bihumbi 2017 yise Highest yageze kure cyane ku buryo yagurishije kopi zirenga ibihumbi 5 zayo, ikaba n'imwe mu zacurujwe cyane muri Ghana mu myaka ya vuba. Sarkodie yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ibigo bikomeye nka Samsung Electronics, Funmilk Ghana, Tigo Telecommunications Ghana, Standard Chartered Bank na Guinness Ghana Limited. Aya masezerano yamwinjirije amafaranga menshi bituma ubutunzi bwe burushaho kwiyongera. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 yashinze brand ya Salk by Yas ikora imyenda n'ibikoresho byambarwa n'abagabo, abagore ndetse n'abana. Yatangije kandi Obidi Chief Headphones ndetse ashinga n'umuryango w'ubugiraneza Sarkodie Foundation ugamije gufasha abana batishoboye. Umuhanzi wa gatandatu ni Fally Ipupa. Fally Ipupa azwi cyane ku izina ry'igikomangoma cya Lumba. Ni umwe mu bahanzi bakomeye bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Afite ubutunzi burenga miliyoni 20 z'amadolari. Ubu butunzi abukesha umuziki, amafaranga ava muri streaming, ibitaramo bikomeye, amasezerano yo kwamamaza n'ishoramari rye mu zindi business. Aririmba injyana ya rumba yo muri Congo, Soukous ndetse na Ndomboro. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 yashyize hanze alubumu ye ya mbere Droit Chemin, igurisha kopi zirenga ibihumbi 100 mu kwezi kumwe gusa. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 yasohoye alubumu ye ya karindwi yise Formule 7. Iyi yonyine yacuranzwe inshuro zisaga miliyoni 3 kuri Spotify mu masaha 28 gusa. Mu bihumbi 2006 yashinze F Victim Productions. Iyi ni inzu y'umuziki imufasha gukora no gukwirakwiza indirimbo ze bikamufasha kubona inyungu nyinshi. Umuhanzi uri ku mwanya wa gatanu ni Burna Boy. Burna Boy amazina ye nyakuri ni Damini Ebunoluwa Ogulu. Ni umuririmbyi wo muri Nigeria watsindiye igihembo cya Grammy kandi azwi ku izina rya African Giant. Yubatse ubutunzi bwa miliyoni 22 z'amadolari abikesha alubumu ziri ku isonga ku masoko y'isi yose. Ibi kandi abikesha nanone ibitaramo bikomeye byo ku rwego mpuzamahanga n'ubwinshi bw'abamukurikira kuri streaming platforms ze. Injyana ye yihariye ya Afrofusion ihuza Afrobeat, Reggae na Dancehall niyo yatumye amenyekana ku isi hose. Burna Boy yabaye icyamamare kubera indirimbo Like to Party. Mu bihumbi 2019 alubumu ye African Giant yamuhesheje ishimwe rikomeye ku rwego mpuzamahanga, mu gihe Twice as Tall mu bihumbi 2020 yamuhesheje igihembo cya Grammy Award. Alubumu ye Love Damini yabaye iya mbere ku rutonde rwa Billboard mu ndirimbo z'abanyanigeria, naho indirimbo nka Last Last yigarurira urutonde mpuzamahanga rwa Spotify na Apple Music. Burna Boy yinjije amafaranga menshi abikesha amasezerano y'ubufatanye n'ibigo bikomeye nka Chippa Cash na Martel Cognac. Kubera izina rye rikomeye ku rwego mpuzamahanga yakoranye kandi n'ibigo nka Star Lager, Olaimo, Hugo Boss, Bohuman ndetse na Grow Telecom. Ibi byose byamufashe kongera agaciro k'ubutunzi bwe. Yakoze ibitaramo mpuzamahanga nka I Told Them Tour yinjije miliyoni 5,700 z'amadolari. Ayo mafaranga yose akaba yaravuye mu matike 69,219 yagurishijwe mu bitaramo bitandatu byose yakoze. Umuhanzi uri ku mwanya wa kane ni D'banj. D'banj amazina ye nyakuri ni Oladapo Daniel Oyebanjo. Azwi cyane ku izina rya Coco Master. Ni umwe mu bahanzi b'abanyafurika bakize cyane, atunze miliyoni 40 z'amadolari ndetse akaba n'umuhanzi wa kabiri ukize cyane muri Nigeria. Akora Afrobeat, Afropop ndetse na R&B. Yamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga kubera indirimbo ye Oliver Twist. Indirimbo yamuhesheje izina rikomeye ku rwego rw'isi ndetse inamufasha gusinya amasezerano akomeye na Sony Music Africa mu 2012. D'banj kandi ni umwe mu bashinze inzu itunganya umuziki ya Mo Hits Records afatanyije na Don Jazzy. Iyi nzu yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere injyana ya Afrobeat. Ubutunzi bwa D'banj bwiyongereye cyane bitewe n'amasezerano yo kwamamaza yagiranye n'ibigo bikomeye nka Globacom, Beats by Dre ndetse na Siloc Nigeria. Ibi byose byamuhesheje amafaranga ndetse bikomeza kumwongerera izina ku ruhando mpuzamahanga. Umuhanzi uri ku mwanya wa gatatu ni Tubaba. Tubaba azwi ku izina rya Two Face Idibia. Ni umwe mu bahanzi b'icyitegererezo muri Nigeria no muri Afurika yose. Ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo n'umuproducer wazo. Afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 50 z'amadolari, afatwa nk'umwe mu batangije injyana ya Afrobeat. Yabaye icyamamare kubera alubumu ye ya mbere Face to Face yasohotse mu mwaka wa 2004. Iyi alubumu iriho indirimbo izwi cyane ku isi yose yitwa African Queen. Ku mwanya wa kabiri hari umuhanzi Black Coffee wo muri Afurika y'Epfo.
Black Coffee ni umwe mu bahanzi akaba n'umuproducer ari no mu banditsi b'indirimbo b'Abanyafurika bafite ubukire bukomeye cyane muri Afurika, atunze miliyoni 60 z'amadolari. Black Coffee afite indirimbo zagiye zikundwa ku rwego mpuzamahanga, aho mu mwaka wa 2024 zagejeje miliyoni 137 z'abazumva kuri Spotify. Album ze zigaragara ku masoko y'umuziki muri Afurika, i Burayi no muri Amerika y'Amajyaruguru. Mu mwaka wa 2005 yashinze inzu itunganya umuziki yitwa Solistic Music. Iyi nzu itanga amahirwe ku bahanzi b'Abanyafurika bashya. Mu 2017 yaguze imigabane muri Sweep South. Iyi ikaba ari company ikora amasuku mu ngo ifite abakozi barenga 7,000. Mu 2018 yaguze imigabane muri Yoko. Iyi ikaba ari sosiyete ikora ubucuruzi bwa technology yinjiza asaga miliyoni 6.9 z'amadolari buri mwaka. Mu 2020 yongeye kugura imigabane muri Gallo Record Company, imwe mu nzu z'ubuhanzi zikomeye muri Afurika y'Epfo. Umuhanzi uri ku mwanya wa mbere akaba ari Davido wo muri Nigeria. Davido ni umwe mu bahanzi n'abanditsi b'indirimbo bakomeye cyane muri Nigeria ndetse no muri Afurika yose. Yubatse ubukire afite mu ndirimbo ze ziri ku isonga ku rwego mpuzamahanga no mu bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Izina rye rikomeye cyane mu njyana ya Afrobeat n'iya Afropop. Davido yumvwa n'abasaga miliyoni 694.5 kuri Boomplay. Yumvwa kandi na miliyari 2 kuri Spotify, naho kuri YouTube akaba yararebwe n'abasaga miliyari 1.700. Ibi byose ni imibare igaragaza ko afite abakunzi benshi muri Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Davido afitanye amasezerano menshi yo kwamamaza n'ibigo bikomeye birimo MTN, Guinness Nigeria, Pepsi, Infinix Mobile, Maltel Nigeria ndetse na Puma. Yanakoranye n'ibindi bigo nka Axe, Trova Beta, Close Up, GAC Moto ndetse mu mwaka wa 2023 yafatanyije na Bay Eyes gusohora amasaha ahenze cyane ku isoko. Davido ni umwe mu bashinze HKN Music, inzu itunganya umuziki yafashije mu gukora indirimbo nyinshi zageze ku rwego rwo hejuru. Davido ni umwe mu bahanzi bashinze HKN Music, inzu itunganya umuziki yafashije mu kubyara indirimbo nyinshi. Ikindi kintu wamenya cy'umwihariko nuko Davido ari mu bahanzi bake b'Abanyafurika batunze indege ye bwite cyangwa se private jet. Davido rero akaba ari nawe utugejeje ku musozo w'iki kiganiro. Mbashimira kuba mwakurikiye. Naho ubutaha.